LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa rattaba ala dhalika al-khayra wal falaha was salaha wal fawza fi dunya wal akhirah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa la nidda wa la nadhira wa la mathila. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية الكريمة ينادي الله عباده المؤمنين بأعز أوصافهم وأشرفها، وهو الإيمان، لأن الإيمان يقتضي الامتثال ويأمرهم بطاعته وطاعة رسوله فيما أمروا به فيمتثلونه، وفيما نهوا عنه فيحذرونه ويتجنبونه، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأمر بطاعته سبحانه وطاعة رسوله أمرا مطلقا لا استثناء فيه، فكل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب امتثاله. هرم سبتدب يتي الله سبحانه وتعالى تمدير رنگنده دو نكورة تدنده نكورة تتواتها رنجيا e ko tawata no ɓuranimo e hoore nokkel ɗin fof kaleji ɗo. hara wiɗen yettamo eɗen jarnamo ɗen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydan en nemaji ɗin. hara ɓawto ɗum en juuli e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ummo tawata ko neliraɗo saabu yurmene nde ɗo tagore. hara yiɗe ɓawto ɗum ɗon, hara yiɗe wasodira ɗoftagol Allah tabaraka wa ta'ala e nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. hare hutuba men mo yiilo teliren ɗoftagol Allah e ɗoftagol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam, jaɓangol Allah e jaɓangol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa taala wi: ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum. wi kono yo gonninɓe ɗofte Allahu, ɗoftoɗon nelaɗon, wa ulil amri minkum e jomiraɓe yaɓiroje ɗin kamon. wi fa in tanaza'tum fi shay'in, si on poɗodiri fi hunde, so yeddodiri fi hunde, sollurri fi hunde, farudduhu ila Allah, ruttede faade ka Allah, war rasuli e ka nelaɗon, in kuntum tu'minuna billah, si tawi haɗa ɗon gonɗini Allahu wal yawmil akhir e ñalande sakkitinde nden, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. oɗo aya tedduɗo Allah tabaraka wa ta'ala no nodda jiyaɓe makko men, jiyaɓe makko gonɗinɓe ɓen, ko ɓuri teddude e sifaji maɓɓe ɗin. o noddiri ɓe: ya ayyuhalladina amanu allahumma jalna ma'ahum. tori Allah tabaraka wa ta'ala yo waɗo en jeyaɓe maɓɓe. o wi: ya ayyuhalladina amanu, sabu ko ɓen nanata, ko ɓen jaɓata, ko ɓen gollitirta siyamirama, ko ɓen accata siyaɗama. o wi: ya ayuha alladina amanu, kono yo gonɗinɓe. o noddiri ɓe nde ɗo inde nde tawatara no jeeya e ko ɓuri teddude e sifaji maɓɓe ɗin. ko waɗi ko wiyete ko liman no landi gollitirgol ko yamirakon, no landi accugol ko haɗaka.
kanko Allah tabaraka wa taala o yamiri ɓe ɗoftagol mo e ɗoftagol nelaɗo on gollitira kala ko Allah subhanahu wa taala yamiri acca kala ko Allah subhanahu wa taala haɗi e nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wa amma ta'atu ulil amri amma ɗoftagol ko wiyete kon yeesoɓe ɓen ka diina e yeesoɓe ɓen ka dawla ɗum ɗon fa innaha wajiba ɗum ino waɗɗi ma lam ya'muru bil ma'siyatillah tanke ɓe yamirali yettugol Allah tabaraka wa ta'ala ɗen andi lamɗe no ɗofte karwakoɓe no ɗofte kadalika e ko wona ɗum ɗon immorde père de famille ɓe ma e hooreɓe gori kono na mutlaq hooreɓe gori nene baba modibbo ka wonno sonnajo modi makko mo hani ɗoftagol mo kono na mutlaq ko goɗɗi gono ton o honɗi kala ko hawrodiri e ko Allah tabaraka wa taala yamiri kon ɗum ɗon no ontin koyo jogito on tigi hutora so haɗama ko Allah tabaraka wa taala ene laaɗon haɗi kon o acca kala ko hawrodiri e ɗum ɗo amma si tawi goɗɗo e maɓɓe ɓaynaɓe fof feewoyta na lamɓe fof feewata wona karama ko fof feewata na jongalle fof feewata na hooreɓe gori fof feewata wona modiɓɓe fof feewata wona neniraɓe fof feewata wona baabiraɓe fof feewata si ɓe yamiri ko ɗumɗi ko Allah tabaraka wa taala yamiri kon ɗon ko fala sam'a wala ta'a nanugol ala ɗoftagol ala ɗon seede mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ɗoftagol ala na tagange yani a ɗoftata ko tagaɗo goo e nder ko yeddini taguɗon sa ɗoftotomo ko e nder ko yamira kon e nder ko moƴƴi kon ɗoftare nden ko ɗo wonata ɗum waɗi nokkugoɓe maaki kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam innama ta'atu bil ma'ruf ande ɗoftagol ngol e ko moƴƴi kon ko moƴƴi kon أما ثم أمر برد النساء والاختلاف إلى الكتاب والسنة وسأل تبارك وتعالى يمر رد قول كويتكم يدو ديردين يبورو ديردين سلو الراما سيبورو ديراما سكاري كاري قلجي رد قول أنتم وإن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رد يرون دين أنتم إلى الله فاتك الله تبارك وتعالى ɗuwoni ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ruttagol ngol haray ko ɗon hande kadi na ennugol kaka soso ɓen yarata ma ka fulɓe ɓen ma ka maninkaɓe ɓen ma ennugol menen ko ɗum ɗo me wowti ma mahin ka fayɓe ɓen ko ɓen andi ko fewdi ma hawtiren ka mawɓe ɓen to wallahi ko ittata lurral ngal hakkunde julɓe ɓen ko sen hooti ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah fi shay'in nakira fi shay'in yani kala ko lurruɗon e muɗum rutte ka deftere Allah tabaraka wa taala e ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ruttagol ngol ka Allah ko ruttagol ka deftere Allah ruttagol ngol ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewno nelaɗo wuuri ko yogol ka maɓɓe weeɓita hande kadi ko woni e mum kon ko yii kon lurral ngal fewno ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feƴƴini ɗo ko on tigi alka sunna ndaara defte ɗen kon ɗum yamiri kon ɗum sunna on yamiri senni sunna on ko ɗum ɗo woni ko selli kon amma goɗɗum gono toon no ɓaaga inna ko sunna rena sunna si o seɗama ha tawama ko sunna ko ya jaɓo ko arsike ma ko Allah tabaraka wa taala arsiku ma o wi warraddu ila Allah ila yani warraddu ila kitabillah ko annanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki inni tarikum fikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati mi acciri on piiji ɗiɗi on majjata fes lan tadillu on majjata few tanke ɗon jogi ɗin ɗon ɗiɗi deftere Allah tabaraka wa taala nden e sunnane laaɓa sallallahu alayhi wa sallam moƴƴere men nden fof ko ɗon ruttotoɗe nafa on fof si tawi koyo moƴƴu nafa ɓawto moƴƴineede duumo ko si ruttama ka deftere Allah tabaraka wa taala e ka sunnane laaɓa sallallahu alayhi wa sallam fa hada huwa wajibu lmuslim ama awamirillahi wa nawahihi al isra'u wal imtithal ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi jebbili ɗon kon terren yamiroje Allah tabaraka wa taala ɗen
e telire nelaɗo yaɓiroje nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko heɗitagol e gollitirgol ko heɗitagol no yewtede innama qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko ya heɗito sinnama qala allahu tabaraka wa taala ko ya heɗito ko go'o yamirore no yamirede yetta gollitira ma ɗum haɗore no haɗede woɗɗitoɗa kono no ayenno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam akiɓe nawno ko hadis hoy mo fa ya subhanallah ɗum ko hunde holɓininde noon Allah tabaraka wa taala wi wama kana limuminin wala muminatin idha qada allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina o wi kanko Allah latantako gonɗinɗo gorko ma suddiɗo gonɗinɗo si Allah tabaraka wa taala e nelaɗo makko ñaawi ñawore de on tigi inna min mi faalaka ɗum ɗon de on tigi inna de on tigi tigo min ɗum ɗo mi faalaka ɗum ɗo ari kono tigi do mi faalaka ɗum ɗo on tigi suɓo min ko ɗum ɗon faala on tigi darana hoore mum ko ƴetta wi hanande gonɗinɗo gorko waɗat ɗum hana kadi nde sonnajo gonɗinɗo waɗat ɗum o wi ko waɗi ɗum wa man yasi llah kala yedduɗo Allah wa rasulahu e nelaɗo on faqad dalla dalalan mubina hara o majji majjere ɓangol ko waɗɗi on tigi koye on tigi heɗito on tigi nana on tigi hutora ɗum ɗo woni ko waɗɗi ɗo wasambu wa taa wal mubadaratu ila taati llahi wa rasulihi fi on tigi heɓu on ɗum sa ɗoftike Allah a ɗoftike nelaɗo a heɓay honɗum intérêt on kon ɗum kede koni tum la Allah tabaraka wa taala o wi wa man yuti illaha warrasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كم قال تبارك وتعالى ويكلا دفتي دو الله ودفتي نلادون من دو وندر بن دي الله تبارك وتعالى نيمين يدومون إمور دي النبابي إيوت بكا غونغ هادي إين بشهيد e moƴƴuɓe ɓen ɓeeɗo moƴƴi wontidede so tawi ko ɓeeɗo woni kawtal ma ko ɓeeɗo woni ko wonduɗa saɗi saɗi ngal ɗo wondi kan sa imɓi ke yowmal qiyama tawi ko hakkude ɓeeɗo wonɗa vraiment hara hiɗa tanƴini hiɗa yetti Allah tabaraka wa taala nafoore nden ni joni noon sa ɗoftike Allah tabaraka wa taala a ɗoftike nelaɗon a wonday e ɓurɓe moƴƴude e tagore Allah nde sa yeddi Allah tabaraka wa ta'ala a yeddinena ɗon a wonda e ɓurɓe bonde tagore nde imorde e heferaɓe e mushriki ɓe shirkoɓe fasiqiɓe e nafiqiɓe ko andira yeddugol yamirore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko fasiki e nafiki namuɗɗin amma gonɗin ɗon koyo nanu o jaɓa o ɗofto o hutora ko Allah tabaraka wa ta'ala wi kon e ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri kon ibadallah no foti ko hewdata en immorde e yamiroje Allah tabaraka wa ta'ala e yamiroje nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam immorde ko janguɗen ka deftere ma ko nanuɗen immorde goɗɗo no janga ma ɗum e hutubaji ma ɗum e muhadaradi ma ɗum e darsuji ma ɗum ka radioji no foti ko hewdata en no foti ko naneten ɗum mais konto gollitirgol ngol honto gollitirgol ngol deftere nden ko nde ardi ko fi ɗen fi enen fi men enen sunna on kadi kadalik no foti ko naneten ɗiɗo waajuuji ko honto jogitagol ngol neɗɗo be no dowa watta ngol hilla ɗum ɗo on tigi darta e hoore mum darta e ɓeygure muɗum nden darta e kala wonɗo ley jungo makko fuɗɗora hoore makko taw فالذي عنده فساد في عقيدته وعنده شرك بالله وهو يدعي الإسلام ولا يمتثل أوامر الله أو وتعالى مجاكي شركو كما ندتر الإسلام أو نجاكي تاكي يمير الله تبارك وتعالى نحن لا دون قال سبحانه وتعالى يميري يوري كانكو ثم لبنا نهدي وانغال كذلك كوني يلتغونغو دي بيجي ميري جيدي أرتاي غونغا كان نفان دي جوغي توبه الله سبحانه وتعالى ودي بين فاندو be jogitotoɓe ko Allah tabaraka wa taala ene laaɗo yamiri kon no foti ko yimɓe nanata
immorde emiroje fi juurugol soit ka kan ordinaanduuji kono foti on ɓe yeɓude waktu hara juulatamo fewndo juulete ma ɗum kaw juuleteɗon ɗum kontata ta o nanayi hayya ala sala hayya ala alfalah tamo waali ma tamo fijjude balon ma tamo ndaarude film ma ɗum série ma ɗum bese ma goɗɗum ngo mo jogi téléphone makko on o nana hayya ala salah yecce aron ka julde hayya ala alfalah hittine aron ka malal o jewɗo fanka buɗe mo foti kontatako hayya ala salah mo a waali ka suudu makko mo ɗani loko toɓɓere duwande wattede hilla e muɗum immorde no foti ko andude immorde mu amalaji gollodire tawa yimɓe ɓen no andi ɗum ɗo ko riswani ma ko carte soit ko pemi ma ɗum ko wona ɗum ɗon immorde ko yaltani yimɓe hande suweji tawa ɓe andi ɗum ɗo ko riba soit ko yahgol ñawlo yo mbuuɗi riba ma ñamugol mbuuɗi riba ma ñamugol mbuuɗi ngenani ma ñamugol mbuuɗi ko wona ɗum ɗon immorde e gollonire harmude tawa yimɓe no suti ɗum ɗo kono no fanɗi yiltotoɓe accita mere nden ara ka woni ɗon nafoori muɗum aduna e lahara ko waɗi noon e luttataɗo no foti ko yimɓe nanata immorde yaɓiroje Allah ko yimɓe nanata immorde haɗoje Allah tabaraka wa taala tawa hiɓe wakkili hiɓe jooɗi e mum immorde en heɗitagol musique ma ndarugol ko harmi foti ko joɗɗinɗo antel farabol canal ma ko wona ɗum ɗon kala ko ari nder ton mo ko saɗi saɗi ka makko kanko mbuɗ télé on télé no huɓɓi 24 heures sur 24 mo jogii télécommande on mo ñoɗɗude ma mo jogii téléphone makko on mo soodi vas mo jooɗi so ala ɗawo mo ɗa mo yurnade ko woni yaltude kon nder ton o ala e andu ala sendirde ɗum ɗo no dagi ma ɗum ɗo no harmi ka so téléphone android jonni ɓiɗɗo ma o ndarata anda mo jogii tun himo jaɓa tun himo bugo mo ko ɗum woni jaɓude ko ɗum woni bugade anda ala contrôle de ko ɗum woni darde ala contrôle de ɗum ɗo ko yeɓugol amana ni musidɓe tedduɓe kala ko ndaari e bone ɗon a joɗɗitete jotti mum siko tele joɗɗinɗaka salon ma mum huɓɓi kala ko bone ndaarara ɗon ɗa mari jotti mum no foti e téléji hande ko yeebi ɓe ngureji ko bonni ɓe ngureji no foti ɗi téléphone ji ko bonni ɓe ngureji ɗum ala comptable haray yimɓe no hani wattangol hilla darta haajuji ɗin no foti rewɓe ko ananata immorde e waajuji yamirgol yamirede ɓe ƴettugol hijabu shar'i jogitagol ɓe suuma ɓandu ɗum fop foti ko ɓe nanata ɗum kono ko njeelo jogiti conci ɗin ko njeelo yamirawo ƴettu conci ko njeelo woni gollitirde no dowa wattede hilla e muɗum ɗe ɗo yamiroje ko enen wonaɗe yamirede wona heferaɓe bal ko enen julɓe ɓe ko enen gollirta ko woni konka qur'ana ko enen gollirta ko woni konka sunna woni ko sen jaɓi ko sa a jaɓay taw ɓam si a jaɓi daronɗa ɓeygu ma wonɗon ka suuɗa wallitoɗa on ɗon kati si a feƴƴi ɗon arana ɓiɗɗo ma on yaha ka kawtal ɗawon ko non waɗirte nemi ɓen no hani wattangol hilla ɓe reno e yaɓiroje Allah tabaraka wa taala aɗen ɓe golla ɗe Allah tabaraka wa taala wi kutiba alaykum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum no wawade tawa tara ɗayiɗa hunde tawa hunde ko bone wonandema fitina albala no wawa kadi aña ɗo hunde tawa ko añuɗa kon ko moƴƴere ma nden no Allah tabaraka wa taala fermiri aya on wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah tabaraka wa taala no andi ko moƴƴani on ko o yamiri on jogite mo andi ko bonani on ko mo haɗi o pottite onon on anda kana almuslimuna يصلون إلى بيت المقدس في أول الهجرة ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وبقي أناس يصلون إلى بيت المقدس لأنهم لم يبلغهم الخبر فبينما هم يصلون جاءهم رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فقال أشهد
LAAWOL KISAL لقد حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة كرابي نينغول أولو لاتنو كي جولبه بن ado men ɓe ñentinɗen ɓen ka moƴƴere ɓe ɓe on ɓe ñentinde ka juurugol ka hoorugol ka hajjugol ka jogitagol sunnane laaɗo ɓen kamɓe si ɓe yamiranoma yamirore ɓe ƴette tun laatnoke ka arwande hijira Allah tabaraka wa taala ko yamirno julɓeɓen ko ɓe fewtu baytel meqdas Jérusalem ɓe juuɗa to wonno qibla Allah tabaraka wa taala yamiri ɓe ɗum ɓe juuli ha Allah tabaraka wa taala yilti woni joni ɓe fewtu masjidil haram ka Kaaba ɓe juula woɓɓe andi woɓɓe andali saabaɓe ko juuli to ɓe nelaɗo alansara ɓe ari ɓe tawi woɓɓe no juulude ɓenni de menen nelaɗo min juulidi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam alansara qibla on sanzama joni ko bayt yani ko ka Kaaba fewtete masjidil haram ko ɗon woni ko fewte juule ɓe aka dari ɗon ko ɗon ɓe yiili ɓe juulol ɓe habbaki ha ɓe salmina musidɓe tedduɓe ɓe habbaki ha ɓe salmina ko ɗon ɓe turni ɓe fewti masjidil haram ɓe fewti ka Kaaba ɓe juuli ɓe gayniti julde maɓɓe ni kamɓe ko ni ɓe wawno emiroji Allah tabaraka wa taala ɗi e yamiroje nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam enen kadi ko jelu hewti en e yamiroje ko ɗum ɗo nelaɗo yami ko ni juulirte ta animo dari pak jaɓata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ni ɓe wattinidi fure jaɓata o inne ko ni nelaɗo makiri o salo kus o inne ko ni nelaɗo jantori inde Allah o salo kus o inne ko ni nelaɗo denniri o salo kus o inne ko ni nelaɗo fembiri o salo kus ɗum ɗo ko toɓɓere duwande wattede hilla e musidɓe tedduɓe darten haajuji men ɗin weeɓiten ɗi ka deftere Allah tabaraka wa taala o sariya ko enen arani wona nayi ɗin wona dammi ɗin wona heferaɓe bal ko yiwɓe ɓen ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haray ko yamode ɗe gandi ñande goo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yino gorko himo ƴetti hurumdare kange waɗi ka jungo makko ɓe maaki e kere goɗɗo e mon ƴetta e ƴulɓere yiite huntere yiite tama kaneyore mum ɓe nangi jungo makko gon ɓe sorti hurumdare nden ɓe liɓi ka leydi hurumdare kange ɓa ɓe liɓine ka leydi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ɗon ha e tango ɓe immi ɓe ɓangi ma wiyen ɓe immi ɓay ko ɗum ɗon nanato ɓe yehi woɓɓe go inni ene ƴettu hurumdare ma nde yaha yeeyoya ƴettu hurumdare ma nde naftora no gasa jonnade ɓeygu mama ɓiɗɗo mama ɗum yeeyoya nde heɓa ɗuma ɓay ko or ko kammi o inni mi wodiri Allahu mi ƴettata hurumdare nden ɓaawo nelaɗo bogi kele ko ɗum ɗo woni gonɗina musidɓe tedduɓe ta andu nelaɗo haɗi hunde ya waɗa nden hunde ta andu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri hunde sanoɗa wadde nden hunde sina ɗum a weɓitani hoore ma hala ko yehi ɗo ko toɓɓere nde tawa dara nde ha ton jini goɗɗo ko ñande go ɓe tawi himo ñaamude mo ñaamirde nano makko ngon ɓe maaki ñaamir ñaamo ma ngon o inni mi wawata tawi ko waɗi ɗum ka mawnitinagol takabbur ɓe inni ko wiyete takabbur ko batrul haqqi wa hamtu nnas ko wiyete mawnintinare ko ruttugol gonga on yawo yimɓe ɓen o sali ɓe inni awa a wawata jungo ngo yoori ko hewtali ka hunduko makko ha o maani yettugol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ronkugol jaɓugol ko ɓe yamiri kon halkay iyadan billah ɗum noon ɗe wasodira hulgol Allah tabaraka wa ta'ala jaɓa yamiroje ɗen acca haɗaɗi ɗin tabitay ɗum ɗon ha ñande on tigi nooti ko wiyete ko waajib اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فإن طاعة الله وطاعة رسوله هو من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جياد الله أندي تبنتنو أندي تفتقل الله edoftagol nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɗum no jeeya ko landima ɗum seedan faaji maɗa ɗi ko wiɗa ko ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah no landi ya waɗu ko o yamiri koye ya accu ko haɗi ɓay a wi ɗum sa seediki allah no waɗɗima nde ɗoftoɗa yamiroje allahu ɗe nde seediɗa nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam no waɗɗima nde ɗoftoɗa nelaɗon e ko o yamiri ko no waɗɗima rentoɗen immorde e lette ɗen sabu lundagol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e lundagol yamiroje ɗen allah tabaraka wa taala o wi falyahdari alladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim ɓe ɗo lundotoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe habbi goto e letteji ɗiɗi on ti keɗito moƴƴa si a jaɓanali nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗa habbi goto e letteji ɗiɗi ɗa habbi goto e albala'uji ɗiɗi ɗa habbi goto e nambaraji ɗiɗi no gasa ɗi yawa maɗi neɓa kono si a tubali ɗa habbi goto e letteji ɗiɗi Allah tabaraka wa taala no sifiɗi e nder oɗo aya lette araniɗe ɗen fasadun wa zaygun fi qulubihim bonugol e oñagol mehede ɓernde nden nde ron ka sendidirgol gonga e fenade nde ron ka sendidirgol ɗum ɗo ko ɗoftare ɗum ɗo ko yettugol ɗum ɗo ko tawhid ɗum ɗo ko shirk ɗum ɗo ko sunna miɗo haani ɗoftagol jaɓa ɗum ɗo ko beda ɗam haani bottagol ɓernde nden oño nde wuma ɓe ron ka jaɓude fasadu allah tabaraka wa taala yi falamma zaagu azaga allahu qulubahum tuma nde ɓe oñino allah tabaraka wa taala oñi ɓerɗe maɓɓe ɗen wallahu la yahdi alqawma alfasiqin allah tabaraka wa taala fewnata yimɓe fasiqiɓe yaltuɓe e ɗoftade allah tabaraka wa taala goo oñagol ɓernde nden e bonugol nden goo ɗiɗi on أن يصيبهم عذاب أليم في الدنيا من القتل والعقوبات المهلكة كالزلازل والبراكين وغير ذلك من النوازل التي تصيب الناس أو الأمراض والطواعين والآفات والجوع والخوف ونقص الأموال والثمرات أو في الآخرة بالعقوبة بالنار نسأل الله العافية ما دون يبقى كل يقول لك katna ɗo immorde hala ko yeeji immorde seeka allah tabaraka wa taala yeddama nelaɗo jaɓanaka ɗum nona sabu seekugol leydi yaltina volcan leydi dimbo ɓiɗi kone waɗa mayri ko muncodira ko ɗum addata ɗi piiji ɓenna o ko ni na ɗum ko yeddugol ngol allah tabaraka wa taala yedda nelaɗon no adda jasere no adda ñabbeeli ñawuji gulɓiniiɗi ñabbeeli façon ñabbeeli soit ko muusu deedi maarana ɗum immorde albalawuji e heegeeji e kulol e ɗuytagol jawle e ɗuytagol dimɗe ɗen hay sen remi hay sen aawi ko dimɗe seeɗani heɓote sabu ɓay en ɗoftaaki allah ma en ɗoftiki allah e goɗɗi e yeddimo e goɗɗi en ɗoftike nelaaɗon e goɗɗi en yeddi nelaaɗon sallah sallam e goɗɗi hiɗe wayi ka aduna ɗo wasi tawi hara en jama en tumbike e nder bateau marɗo étage yani wonɗo étage yani mo mari étagère bateau on woɓɓe wona e dow woɓɓe wona ley ɓe ɗo wonɓe dow wonɓe ɓe ley kadi bateau ley kamɓe ko kamɓe ɓuri hikkonirde ndiyam ɗam kono so ɓe faalama heɓugol ndiyam ɓe ƴawa e dow ɓe ñeɗa ndiyam ɗam
ɓe yaha ley ɓe hutora ɓe yara ɓe gollira haajuji maɓɓe ɗin goɗɗo e maɓɓe ara inna he e yangike ƴawgol haa dow to joni ko watten tufe yolde ley on sa en heɓay ɗon ko haajitore si tawi yimɓe ɓen certike oɗo waɗɗo nde ɗo feere siko paykun siko mawɗo ɓe tewtike mo ɓe tufiilana kan ɓe halkoto ka ɓe halkotako wallahi ɓe halkoto awa ko ni ɓeɗo waɗayɓe iggetti shirku beda maasiya zina fenade ñoore e ko wona ɗum ɗon yeddugo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe woni tufoɓe batowal ngal ɓe hani rentade ɗum ɗon gaddata ɗi halakuyeji ma ɗum ronka heɓade ɓe ron wonirani ɓe terteɗon ha kala har wona yiite iyadan billah Allah tabaraka wa taala mo nenna lettugol kono noon o weltinotako kanko Allah tabaraka wa taala rentoɗen e yettugol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e yettugol yoga e ko ɓe yamiri ɓiidi go accen ɗum ƴetten fop Allah tabaraka wa taala wi udkhulu fi silmi kaffa naate ka dina ka fop makka ƴette fop wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ɗum ɗo ko toɓɓe ɗe tawata ray ha to jeni musidɓe tedduɓe falnattaqillaha fi anfusina walnahtarim awamir Allah wa awamira rasulihi sallallahu alaihi wasallam huɗen Allah e wonkiji meɗen ɗin wota e lorru hoore men wota e lorru hoore men jaɓanen Allah jaɓanen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wama kana limuminin wala muminatin ida qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا قال يد الله تبارك وتعالى ويد نلا دوم نوراني مو جهنم نكو آية القرآن ني وطنين هلا فعلينا أن نحذر من المخالفة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم نوادي انهارا اللندراكي يمروجي الله يمروجي نلا صلى الله عليه وسلم o yaafoto komi sonki kon e dow mon haray ko fala budda haray goɗɗo e men immo yewta ko yimɓe ɓe wawata nonogol ɓe faama kala ko tawata hawri nder ga haray ko Allah tabaraka wa taala arsiki on ko nema mo Allah tabaraka wa taala soggani on jaɓe si tawile kadi ko lundale kadi heeɓi nder ton haray na ɗum mi faandino bal ko moƴƴingol mi faandino hada wa billahi tawfiq اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رحمن يا رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal